Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Mine Plus TV. Aracyari Evode nko bisanzwe. Uyu munsi twabateguriye ubuzima n'amateka ku muraperi Kendrick Lamar. Uyu muhanzi Kendrick Lamar yavukiye mu gace kitwa Compton muri leta ya California muri leta z'ubumwe za Amerika. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Kendrick Lamar, ubu ufite izina ry'akabyiniro rizwi nka King Kendrick. Impano ya Kendrick Lamar yagaragaye afite imyaka 16 gusa. Uyu muhanzi Kendrick Lamar akaba yaraciye agego kuza mu bahanzi 50 bibiye byose bijyana na hip hop cyangwa se rap muri leta z'ubumwe za Amerika. Uyu muhanzi Kendrick Lamar yakomeje kugenda yamamara ubwo yakoraga indirimbo ya mbere ayikoreye mu nzu itunganya umuziki yiswe Aftermath Entertainment. Benshi bitiriye Dr. Dre washinze iyi nzu, ariwe bavuga ko wavumbuye iyi mpano ya Kendrick Lamar. Uyu muhanzi Kendrick Lamar aherutse mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali ubwo yari yaje gutaramira abanyarwanda mu iserukiramuco rizwi nka Move Africa. Mbere yuko Dr. Dre yatangira gufasha Kendrick Lamar, uwitwa Anthony Top nawe wari ufite studio cyangwa se inzu itunganya umuziki muri leta z'ubumwe za Amerika, yavuze ko ari yabonye impano idasanzwe ya rap umwana w'imyaka 16 waririmbaga yitwa K. Mixtape ya mbere ya Kendrick Lamar yo muri 2004 yari hagije kugira ngo Top Dawing cyangwa se TDA ya Anthony ihite isinyisha amasezerano mu mwaka wa 2005. Uyu muhanzi Kendrick Lamar mu mwaka wa 2012 nibwo Dr. Dre yahaye amasezerano arambye Kendrick Lamar amwinjiza muri label ya Aftermath Entertainment yashinzwe mu mwaka wa 1996. Iyi nzu yagiye izamura abahanzi benshi twamenye harimo nka Eminem, 50 Cent, The Game, Silk Sonic na Busta Rhymes ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ariko Kendrick Lamar yakomeje gukorana na label yindi ya TDA yashinzwe na Anthony. J. Cole ni umuhanzi w'umuhanga cyane mu njyana ya rap, akaba n'umukinnyi wa basketball wabigize umwuga, dore ko yakinnye mu Rwanda mu mwaka wa 2021 nibwo yatangaje ko ari we wasabye Dr. Dre ko yazana Kendrick Lamar mu nzu itunganya umuziki yabo yitwa Aftermath Entertainment. Mu kiganiro Dr. Dre yagiranye na Kevin Hart yagize ati, sinjye washimwa ko nazamuye Kendrick Lamar, ahubwo ubwe bwite yarabyikoreye kuko ni umuhanga cyane mu njyana ya rap, ni umuhanga udasanzwe. Bimwe muri muzika y'umuraperi Kendrick Lamar watangiye umuziki kwa K. kugeza ubu ufite album 5 zo muri studio, compilation album imwe yo muri extended play na EP imwe, mixtape 5, indirimbo 65 zirimo 44 yakoranye n'abandi bahanzi benshi bagiye batandukanye. Zimwe muri album y'umuhanzi Kendrick Lamar, iya mbere yikoze muri 2011 ayita Section 80, indi ikaba 2012 ayita Good Kid MAD City, indi ayita Pimpa a Butterfly yayikoze 2015, indi ayita Day Main yakoze 2017, indi ayita The Biggest Tempest yakoze 2022. Nongera mwibutsa ko album ya Kendrick Lamar yakoze 2022 yatwaye igikombe cya Grammy Award nka album y'umwaka y'injyana ya rap. Mu ndirimbo zose z'uyu muhanzi Kendrick Lamar, indirimbo yitwa Humble yakoze mu mwaka wa 2017 niyo yine yakomeje kuza ku mwanya wa mbere kuri Billboard Hot mu ndirimbo 100. Iyi ndirimbo kari kugeza n'ubu iracyakunzwe ndetse iracyanacurangwa cyane, dore ko ariyo ndirimbo yacuranzwe cyane kuri Spotify ndetse na YouTube. Uyu muhanzi Kendrick Lamar amaze gutwara Grammy Awards saga 17, ubu no wa gatatu aje akurikiye Jay-Z ndetse na Kanye West bo bafite Grammy Award 24. Nyuma ya Kendrick Lamar hari abahanzi nka Eminem ufite Grammy Award 15, Pharrell Williams ufite Grammy Award 11 ndetse na Lil Wayne ufite Grammy Award 10. Umwaka washize Kendrick Lamar ndetse n'abandi bahanzi nka Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye bakoze performance y'ikirenga hagati mu mukino wa Super Bowl muri Los Angeles. N'ubu benshi baracyavuga ko umuhanzi Kendrick Lamar yakoze amateka n'ibitangaza, benshi bavuga ko ari ibigwi agenda yubaka muri hip hop ya Amerika. Ubwo uyu muhanzi Kendrick Lamar yarari haririmbira mu mujyi wa Los Angeles, yavuze ko yashimishijwe nuko ikipe ya Los Angeles Rams yatwaye igikombe kizwi nka Lombardi Trophy. Izo zari inshamake ku buzima n'amateka byo muraperi Kendrick Lamar. Nje nari Evode, icyo nakwisabiraga no gukanda subscribe, ugatanga comment, ugasharinga, tugakomeza tukibanira. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.